Ai whawhewhea whale whatu e nari. Maa tūlua. Siaki la pana. Tapu o tōta chill. Le 2AP Male, Whaiwhai Aso Serenaders. Asuao Felicia Mikaele. Le Matangi Waisasae. Le Fufui Whachasio Mali. Maa Heavy Tamba Rosa Bye Bye Rosa ile fatu tawangu Male tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o si fofongo le aturu le 2AP Talofa lava Vani taloa Alo tu whakalonga mai nei le ala leo Lima wha o 2AP mulinu E vai ale kukua mi Le wala leo numero tasi Samoa 2AP le si ufofongo Samoa vala au mai le vaenga le maketi mo sau whaala wiloa e fia whaia I se tau whaamali loto maua le whamama avenga mo oe malau bisinisi Ua so ai Samoa Amerika Samoa toke lau ma le lalalangi atoa Ia na la leo a mo lima whao wha mo iwa tasi tesi male tasi iwa lua tesi male tasi o fitu tesi male wha vala au nei loa I le telefoni valu whalua ono tasi fitu ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa 2AP le si ufofongo Samoa numero tasi te moa I whantalofa mo whalofa I sio tātua tunu o hea I le ni fwoi vaenga o le tai au. Me se fwoi hea lea fwoi ua malei fwoi mai whanunga le lei. O le ni tai au fwou hea lipa ia mo lunga sio tātua tunu o amatame lawa I maunga titele. Hea si pa ia fwoi maunga iti hea ma se au pitu ititi. Hea whantalofa tua ita ita ia le tātua tunu o hea te ita ia le. Tato malo e kalesia ya bise foi ya o tinam tamama tutua ya male au fenga le tua ya faiona mai mo ma futu mai foi lunga le tato porklame o le Talofa Samoa ile ni vaenga o le taiao ya malole o sai malole folau malole tawa tai le tato tunu ya le nei wa tato o le mai le amtango le nei masina
sina lona fitu ia i le folonga ma le savalinga si o tātou atunu o Samoa e peifo i o nei eile nei tai a fou ma le nei anso fou o le asolua ma e an le masina o uni ia e ala foi le folonga ma le savalinga si o tātou atunu leo wa tātou iai ia i le masina lona fitu e ala i le folonga lo tātou atunu whamalo le tauatai malo fo i lona sa i lo tātou atunu vi ia le tua ia o lo o maualunga pea le maualunga pea le o le masina me se foi ia o le se fo manuia se tātou atunu ia pe o nei foi le nei vaenga o le taia o le nei aiwa tātou mafutai ia o tele i upu manua e titi upu mala ia fa talofa masani pe o le masani ai ia le tātou porklame o le Talofa Samoa i le nei vaenga o le taia o tinam te mama titua o whainga luenga le tua ia me se foi tupulanga la lua o whalitua matausi fa pe le malosi o le nuu ia fa talofa atu le tātou porklame ia me se foi o le tātou wala leo ia i le nei vaenga o le taia o mwhai ai ona mai moa ia mawhafonga mai foi le tātou atunu useisi le nei o whapoponga o le tātou porklame o le Talofa Samoa ia pe ia masania i nei vaenga o le taia o ia ua talai foi le tātou leina telefoni ia a me se ai lo te sifalu o lo te sifanu lua ia tātou whatalofa masani ia i le mamalu ma le mai moa ma le whaafonga mai o le tātou atunu ia tunu e fia ma futa mai e lunga o le tātou Facebook page a me se o le tātou YouTube channel ia me se ai pa anga le tātou wala leo ia i Samoa nei ia mo i le tātou wala au talofa ia pia mai lau whakalofa ni kai au kupai ia tai au manuia mo malo ia ia le ali ni kai au longa lofa malonga ngalelei sa kofu fama mo moe le apungu wala fa i ma fanga maleanga le lei o le ali ia whakalofa i lainga salevi ia lo fa penga o ngo whakalo pa ngo mangu ile aso ile kai au awa se mangu i o si o kako wakungu awa le alo fa i wa kiukima o fuanga fai ia ile ang le lei o le pua ia ile fi le mu whakalofa fo kamam ki ngā mā pua si o wa fionga ngei o flaship ngofu a whawhengai ia pa ia lama lea la ingo sa kuala la ingo mawai la ingo kaulangi o la ingo whalangilangi kama le iku mo ngap ia e pui e le ngo le whalkolu mo pui whale whakalofa aku ia lo ma whangau wa koe le usua ia ku ia o om whakalofa aku fo ngai o ai nga umala wa lo fa fonga mai mo mai ia ku ngu o mau lo fokele aku mau maro ma nga ma le whangau ia ki o kou ia i pēr file mu ia i le anga le leo leli pui malukia lo kou rufale ma lo kou rufako lea ea e mare ifo te au mga luenga o kou fia ia wale a kinga e ngongu mai ia e meise e ka le sia ia whakalofa kuroa nga i o ka kopa anga malawa mo kele i puleongo ea kumuangei ia e le ngaka ko ilea o ai lava se uo o se uso se pa anga o e masangi o lo whafongfonga mai alo whakele aku mau malo ngikaya whakalofa aku fo isi o kako wala leo ka ko se kaimi o le a whapea ngaonga au kuwa aku le so a kau ngei aso ia mau alo ko wha mau se finga ngalo mau alo malamalam wale whasoa le ngolongo pui ali o si o kako aku ngu meo le a whau nga kukupu o le meo wa kukupu me le kukupu ma mea wa mae nga kukupu ia ma mea foi o whapea ngaonga kupu ia nga loke kilo ho o le emo mai a mori kilo nga foi ai foi o kamore o le wa mea maali e lang wa mori nga emo ilalo le o el kamai ngongu le wa ya le isa pakalo fa kula inga sa ngongu makua mangongu feololo mangongu makua mangongu la pakalo fa kula ngai kaya malo lua ya po ngai ko inga wale mau ku sua fa me se ngai kinga ka ko paanga ya me se fo ye fi ka ko ala le ya pakalo fa kula ngai kaya sua fa mangmalo Yesu Kristo
ia o le foi wa sa ngiungi pu foi kai ngai se au ngi kai au wa o le wa pau ni ma nu ko kai au ia ela ia au ngofo foi mi falu ngolo ku le kio ia mana ia mo so finga ngalo ku pa tai lava mo malo wafta wa le longo pu ia akonga ia se kai mi se aso mai le ka ko ki felu ai ia ai se kari aku ya kama maku o le moka mama pasoa ya ai e foi se kai mo fu ai ngalo ofisa pa tenga nga si mai ia ma ko ku maro yo fakalo fakula nge kaya ia malo faftai malo foi le malifo mai fanunga lei ia le tu lo ka ko il masinga mo mua masinga le aso mo mua ngi masinga long fiku yo le ia se me o lo popole ai mangase ia ka ko wa mo ko ka wa be male ku fa mapa ole aka mal lo fong fi ia male lau ki ele fa susua ia ala na wa we eluaki oi nga fo sui lau ki ale lau ki wala mo oi lau moli ia ngala ko la ala ko fa ko eluaki la e ku sale lau moli mal mo ngalo okay si kai ole lau ki ole si kai ole mo ngalo ole si kai ole lau mo ia ma ngai ke ya malo faftai ya to felo ngai pe dai lava lo fat foi man via ya to mangal ne yaso ya soi fo yo tanto fantano fona mai le tato pa angal nai fale si ultima ya malo ele se tato vala au talofa fo mo via fa ya ta manuia balauli ya oi lo kale ngo fo ide awa ka ni ka ya I ka ko vi re ku ako se lo sama ringa ya mo malo dai walo kamalang lang fengka kama ya ude lang ya ri yo nga fa ya lo fa ku mo malo ka ya pop ya ka si foi male mo fa lo male ai o ya ri fe mo ngwa ya anga u mo lo fa po an le di fa ko vala ya ka ke ri fe va ya ko ma fu ka kalo ya ka lo voi de ku mo ma fa fo mai ai ka ko wa inga ka mafanga wa Samoa ya ngalile di ka ko wa lai ya lo voi ya vai ya o ke ere kasi ka ninge ya la ko pe ya i senga le mafu ko mele ni inga o levan ko ko fo i mai non ko pa sau aeroport ko nga farsiku pa lo tainga ka ya sa pe ya le awa fe me funga fale se fulu lima la ko la ko fale le ngo foi pe ya lo le lo se fulu fale i ka ko gam emu awal me ko fu ye se va de se va de so de oi foi dalo o mai lalo o mai lalo ore se va de ai ko fu ya angal le di ka ko walai ma ka ko wapinga wo ye ya ai kam fa no fu si ka ko ro tai di pele si fai no ya par si ngai mga ben ya ka kar wo foi ringa ya le ko walai angal le di ya pa penga fa mo ya wa fo ku la ngo si nga ma ya lo fangi le di ka ko walai ya penga lo fo kuida ya o ya ka ko pa anga ka lo fatide ya ore lo fo mo ya o pa anga kuai fo ya le ka ko ala le o ni pa ingo tidi sio mai ya lo fo ya ka ku ya ngai do ma wo se wa ngalo ngai ku ya lo fo ngai vai me ka ko kinga ma kuwa ya ya dika lo fa ku dika mo ni ka ya yang le de di sio ma ko mo ku ngai sala fa yo mo pele ngai vai do ya ku nga ya so ya pa ke vo ya o dia ai yang le ko de di ya mo mo e se lo fa fo ma ni ka mo lo ko ma le ai ya pa penga fo yu pa fe nga mang ma lo lo ma de an nga le di ya so ya pa tai pa ko i lo sunga sorry kama ya mo ni ka ya ya pa tenga ko fa karo fo ya ngong musu
ia sio moku ma ngai ia le tau wa e mai le lama oi soli o le ase ka mau ainga nga o le maleanga le o le tuanga o iai pa nga ma ngai ia ke le laume ia o le laulaya yo le kau po aku po ke la ko le make pe di fo lu ia wa le singa ka o ko ngai e ma ke le o lopo le ale le malo si o le faivo o le alu o le ali nga ka o ko ikai ka o ko kala ngi o fili ni ka o ko kai o le pepero ka o ko kala ngi siro mo ko e vidi mai ave me le foi mai nga ka o ko ikai ia o nga la le fa ka di dama e o kai sanga ia nga ia ka mi era o pisi fili fa ki ala ka o ko ia nga ka o ko ia al como la fkaringa no tua do ia anga lede di ngia se se amunga ruenga ia mongi o foi da fai bo sa morto na ka ia mana ia ki ai ia dai lava ia fa mongi o ki nga re ainga mo fa nga mo ko lo fe ngai mga ruenga ia anga lede di ka ko wala ia ka lo voi doin ia dai renga penga voi a paso oi ngai so e whakarkali aku ia le sunga ia te whiripepe. O, te ko ai ra oi marwha aus. Ioi. Ia, ka ko whakarkali e iai. Te kamai ko whaama se ukanga ia ka whi. Rau inga po whese mea ngai kausami le e koro whate e wo pisi. Ai, se oi kana mea waka lama i maka soni. Ia, e lo wha mo i rau. Ia, whaftai mamalo. Oi, a mai. Ka ko whero ai pea. Ia, whero ai pea. Ia, whaasai pua. Whaasai pua mai. Ia, whaasai pua. Ia, o se tasi o paanga masani. Ia, o se paanga fo ia la wala leo le sunga ia mai lolonga. Ia, mafuta mai nai le moteli sana fai. Ia, i mai lopa lauli. Ia, e, ta maiti o le ua mea asa. Ia, le ula, ia, le ali leo mau malo. Le foka o mafi mea ta maiti o le ua mea maaliti. Ia, ia ke roanga e kau fai kukusa o mai ala ua e kau fili apo ai o la ue malo ia fai talofa atu ia i le sunga fo ia mai lolonga ia me sol te mai mau malo e pe yo paanga masani ia le fai talofa le ngate ia tatou paanga i Samonei ia pe fo yo na silafia ia o le fo i mai moa ma whaafonga mai nei o tatou ainga ia mission nei o tatou paanga lunga o le tatou Facebook page ia mo le tatou YouTube channel ia o lo mfai ona tu sa o tu ia tatou fatalofa ma tatou fasalonga ia pe fu i ona mai mo whaafonga mai le tatou atunu nisi o le atunu o lo mai mo whaafonga mai atunu o mau ia fatalofa atu ia ile nei vaenga o le tau le nei woto e se fulu minute o natale o le itula e fitu ia i Samonei tal tonu ia o fea le mea o lo o whampenao na umau ia maalalai ia whamanuia le tu a whapeo le nafa toa manava mai ngā ruenga whamalo le onu sai e le whai ngofie ia le tautua ina na i o tātou a inga o lo alala mpapa au i Samonei ia a whaifoi o le nafa toa a usu i ngā ruenga ia i le malulu ma le whaingata ia whamanuia le tua ia e ala i ngā ruenga tiu te fo i mawhaiva o le awhia ngai ai ia ma le mamalu si o tātou wan tunu i le nei vaenga o le tae au ia o lo alala mpapa au i tunu i mamau tal tonu mai an whawhiwhianga le nei ia o na whaafonga leo le tātou wan tunu i tātou talo le tau mai an talo le tau ia whaafonga i le toe au vinatu ia ma le whaawawina o le tātou porkalame o le Talofa Samoa awa ele le fo il whaafonga le tātou wan tunu i talo le tau fua iai ia ngā luenga tiu te mawhaiva ia le urufale ma le urufafo ia malawa singa o le awhia ngai ai masi o tātou wa tunuu le awhai besi ale rosa a ma le besi o wata ua ia Samoa e lo wa tunuu e pele ia i le anganga Hey
lo uanganga ia te oe. Samoa e lo watu pele ile lo toe. E mita lo uanganga ia te oe. O vai tafele mu male sami e ila e asuluia mai le masina. O atu maunga faa solo e la foia dona Paolo i vai tu loto. O te folau ai ma o langi pese ma o falongo i leto sangi o manu lele. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita lo uanganga ia te oe. Ya tunu o papalangi Ailing alo mai Samoa ilana masani E mawapua ta amu talofi mapalu sami Masina ya ina iai Tangata uma efe alofani E alolofa fuai so o se tasi E leiti o moli mau mai le tasi tu si tala O samo le benina o le nei masa Samoa o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Samoa o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Whawhiwhanga mai le au whai pese le rosa a ma le pese Samoa lo atu nuu e pele le lo toe. Ia o si mai al whawhanganga le tātou atu nuu. Ia tātou talo le tau pe ona saunia mtapeneina e le vaenga o le ofisa o le vae tau. Talo le tau mo vaenga uma o Samoa wha mawina le ofisa o le vae tau le itulai a whaleri mai le tai au nei a solua a sumomua iulai lua whelua sefu lima. Winga o le tau o au o savili o le tua o loa o loo fiti ai pia Samoa ma e au mai ao mana i timu e a fihaile atunu o inisi o taimi. Mo o polu vaenga matu i sifo falfa pia manono fa pesa e sauti sifo ale pata sa fata si umblefanga. Mo le so e langi le lei se ia vanga na i timu pupu e ono iai i vaenga maua lulunga i le au auli. Talo tau mo sa vai sa e matu i sa le longa sa le aula matu i sifo a vawa sau fale alupo fa pesa te palauli lata mane yafu. Mo le so e ufitia se vaenga o le langi e au mana i timo e te ulu vava solo ai fa bene wila mawhai titili e ono iai i vaenga maululunga i lea wauli. Talo tau mo ngā tei whale o Samoa wha mawina le i tūlai a whaleli mai le tai au nei o le asolua a so mua iulai. Lua whelua se fululima se i au lia le vai luanga o le pone asolua. Winga o le tau o au o savili o le tua o loa savili mai saute i se sae o loo a fia i pea o ngā sami o Samoa. Whautuanga malapta inga o loo wha amalosia ngā tei whale ma o ngā sami i mātū mole so. E angi le tua o loa se viri mai sauti se sae e se folu male lima i luas fu male
e se fulu lima i le lua se fulu kilomita le itu la o ngalu e lua i le lua tesima le 5 mita le maululunga. Ngā te whale maonga sami i saute mole so e angi le tua o loa se veli mai sauti se sae. Se fulu male lima i le lua se fulu 5 kilomita le itu la o ngalu e lua i le lua tesima le 5 mita le maululunga. Ai ngā tala o le tai o le te minei o pe ele le tai sua tutu i le tai e le toi 5 minute le itu lai se fulu ma le tasi le tai au nei pe ele o le tai i le toi lua se fulu ma le lua minute le itu lai ono i le afiafi ona toi sua tutu i le o le tai le itu la toi lua se fulu ma le 5 minute le itu lai se fulu lua i le pohana nei. Here is your morning district forecast for Samoa issued by Samoa Meteorology Division at 5:30 a.m. Tuesday, 1st of July 2025. Situation: a south-easterly wind flows remains prevalent over Samoa with associated clouds and few showers affecting the group at times. An update for Upolu, north-northwest, Falfa'apia Manono, and east-southeast Alipata, Safata, Siumu, and Lefanga. For today, fine apart from afternoon brief showers over highlands. For Savai'i, for east-northeast, Salelonga, Saleaula, northwest, Avawa, South Falealupo, and south, Palauli, Lata, Neafu. For today, partly cloudy with some isolated showers and few afternoon thunderstorm possible over highlands. An update of your morning marine forecast for Samoa issued at Tuesday, 5:30 a.m., 1st of July 2025, valid until midnight Tuesday. Situation: a southerly easterly wind flows continues to affect Samoa marine waters. Northern marine and coastal waters for today, southerly easterly winds 15 to 20 km per hour, waves of 2 to 2.5 meters. Southern marine coastal waters for today, southerly easterly wind 15 to 25 km per hour, waves of 2 to 2.5 meters. An update of your tide chart and tide times for Apia, Tuesday, 1st of July 2025. We're now in low tide. High tide will be 7 more minutes to 11 in the morning. Low tide will be 22 more minutes to 6 in the evening, and a high tide tonight to 24 minutes to 12 midnight. And that is an update of your weather forecast for today, issued by the Samoa Meteorology Division. Ebe ona whaafonga mai lo tātou wātunu o ile ne vaenga o le tai au ea ile tātou tala le nao le tau. Be ona saunia mtapeneina ele ofisa o le vaai tau ea wafoile no fasilifia ma le no foilo elo tātou wātunu. O le taimi le wanti o le tautua ma le unanga la wala leo le si ufonga o Samoa le tuaipi le nei ua tolo minuta le wate ele tu lai fitu ia il taltununga ia wafo le taimi mai mom whaafonga lo tātou wātunu ia tātou talafou be ona saunia tapeneina ele vaenga o talafou. Si mail whafonganga alo tātou wātunu ia tātou talafou be ona saunia ele vaenga o talafou wala leo. Whaafafonga I talafou le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo
Wha mo tasi o fitu tesi ma le wha. Iwa tasi tesi ma le tasi. Ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le Sino app. Mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page. Ma le ala ate ale malo o le TV iwa. Le si ufafonga o Samoa. Le 2AP. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, o le aso se furuma le wha le masina I ulai, le ua ata whaina le ofisa whainga palota, e whaatanga ai o na whaatino whainga whaatosina, aso o se suita wā. E lua vai aso e alo I ai whainga whaatosina, e tusa ai marawainga ono le tula fono whainga palota lua fese furuma le iwa, e whaamuta whainga whaatosina ma whaalawi lua a suita wā umai le aso sa le aso lua se furuma le wha le masina au kuso, I le tātonu o le itula se furuma le lua I le awa uli. O lona winga, e le tatawana toa iei ni whainga whaatosina ma whaalawi loa a suitau wā. Whaatasi ai ma wāenga whaaupu whai I lunga le upenga te whailangi. Le tio, televise, whanatanga matangata pālota, tū whaina o pepa whaalawi loa, po se silava ngai o inga le taimi ma le aso e whaangatai, whainga whaatosina ma whaalawi loa. Na tā ua le awhionga le komisina, o le komisio whainga pālota, ia tole afoa tu ia felolo Alexander John Stanley. Ilana whaatala noanga matala fau mai I vai whanua. E tā watele I so se suita wā o na usita ia le tūla whano, ne I mau waile awanoa, e tau wai I le whainga pālota. Pili oko ka whaana wilua le sui. Whaala whaianga por kalame lungo le kio, TV, lungo le penga whailangi, whaianga whilo inga mai kumalo, ai le se pili oko whaile whainga kufanga kupe. Kufanga kau mafa, po me fa pena, o menga le vei fa kosinga. O le nganga I o le kulafungo, o le whaala wilo le sui, whaala wilo anga fuafuanga pe o yanga por kalame fuafua fai, pe whaia munguia, le ngaka munguia le ngu, au munguia le kumalo, ia o le tunu foi. Whaala wilo e fuionga, o nganga wa, kuranga ka wa o onga, yongo poko whapikoa, o me whapenga, o le winganga campaign piwe. Ua whamanatu fo I le komisina le mamalu suita wā uma, o le whaia o whainga whaatosina ma whaalawi loa ai le I tāpunia aloa ia le taimi mo whiliwhilinga, o se ngaio inga e soli tula whono. O le whono whaavaya le tumalo whaleata numero 4, o le whono whaavaya le tumalo o nganga e maunga numero tasi, whono whaavaya le tumalo o ala tawa I sifo, o le whono whaavaya le tumalo sa lenga numero muamua, ma le whono whaavaya le tumalo sa nganga numero 3. Lea ua mai ona sainia la tau maalianga tau tupe mo le whaamtuina, o la tau ta itasi miliona ta lalona tolu, o le polo ke ti itasi miliona ale malo. O le saininga lima na whaia le aso tofia le vai aso taluai, I le mai ai o ilo ilonga o reporti o le whaonga ina o vai ngā tupe muli o le miliona lana lua. E le ngata ilea, o le whaamalia ina fo I o le komiti o le polo ke ti I reporti aso etusi, e le whaonga ina o le miliona, I le tausanga wha le tupe lua whelua tolu lua whelua wha, mo a tina e anei tu malo. Ua uma fo ilo ilonga o wha awaa a tina e wha le tausanga lua whelua wha lua whelua lima, ma pasia lua ia ai le komiti wha apitoa o a tina e tu malo. O neisa I ninga lima e au fia I le wha mtu uina o le salawono se furua whetala mo le wha onga ina, I le wha le leia o ofisa o fono wha vai. Ma le lima salau wha furua whetala e amatai polo keti o a tina e tu malo. E fitu se furua whetala le au whai a toa o le vai ngā tupe muamua, o le a wha mtu uina I tusi tupe tu malo nei mo le amataina, wala to polo keti. E peona ta ua le pepa wha mtalanga ma le mtanga luenga o tina matama itai a tina e wa fio anga maanga whaso o tai o loo tai mua le nei polo keti. A mai a le wha o ngai no le vai ngā tupe e lima se lau whas furua whetala mo polo keti. O na tu ina leo reporti mo ilo ilonga le komiti wha apitoa, o a tina e tumalo ma wha mtu ina nei lua vai ngā tupe. Ta I tolu se lau afe e atua iai le ta itasi miliona ta la mo nei tumalo. Mai le lima se fulu tasio I tumalo e lima se fulu I tumalo ua mai a sainia maalia ngā tau tupe, mo le miliona lona tolu tausanga wha le tupe lua whelua lima. O a fionga I ta ifono, sui ta ifono ma whailau tusi o komiti o fono wha vai. A nei tumalo sa whai masui o komiti o fono wha vai. E wha atino ina le nei saini ngā lima le vai aso umawai,
I le mau to wa salama sinai songi. Whaatoa mai mua lava lea o le to telu tangata I le Universite o Portland I Amerika. I le whaatino ino le awa le whelua I ngā Samoa. Ina ua pati o le tūlanga mawalunga ua o iai tau mawhainga. A le fionga I a wa asilifiti langi poiva Dr. Sherelle Jackson. Mo le silafia, o wa asilifiti o se tusitala ua ilonga fo ilana tautua I le whaiwa. Iso tātua tunu uma le Pasifika. O le asoluluna te nei na whai le sauninga e aloa I le avea o ia maurua I polofesa mai le Pasifika. E a au ina mata upu e patino I le Pasifika a toa matangata Amerika e aio lato so utanga I le atu Asia, po o Asian Americans. I le whaatara noanga matala fau mai vai whanua, na whaeilo ai mitamitanga o le alo le atu nuu. Ia ua whanene e whoni tangata ono le nei tūlanga ia e te le lawalanga luenga ia a sanga luenga o ta sauni as fo iai ona o le o ta whailunga fo ina maua mai Samoa, National University of Samoa, Tato Lava University, ia whapea fo le University of Oxford I Engilani, ia whapea fo mai University of Australia ma New Zealand. Se tūlanga mo mua lava lea I le talaanga o le University lea ua iei se whaia o ngā o lona tiute lava o le awa oina leo mata upu e whatatau le Pasifika, Pacific Islands. O mata upu e au fiai I mta upu whatau ianga nuu ia ele ngatalai ia Samoa ma Polynesia e awai fo ima Micronesia ia ma Melanesia tunu uma al Pasifika. Na ia whaailoa o le solisoli muri vai lava I tau mawhainga anai tua a. Mimita awai le tupuso onei me mo tu salan polo fesa po oni ni tūlanga whaapea nei sila fia ia tātou I Pasifika. O manuia le au maua le taimi nei. Ona o se o tua a vasili fiti mo langi pe ona ia lena. O ia lena na pei I savaia ia le men matua tupuai. Olo na ia la whamoe moe ia matua I loa le tatou hanga nuu. Ua tele tau sanga o tau la mua I le liputi na wa afianga o suinga o le tau I Samoa ma le Pasifika. Na ia whaamalosi awai I le vasenga o tusitala o seo tātou atu nuu. O la uia la whaamalosi au le vasenga fo la tusitala Samoa whapel Pasifika. Ina ia tau mawhai o na wha e mo I lava o le polkiki ia o tala tupe o isi ma I tu ainga tala e fia I le tātou atu nuu. O le tahaua ia o le tiute leo le tusitala ina ia o ma whaalau I loa mata upu e a fia ia ola se tulou o le tangata Samoa e peila o le suia ingol tau e pei ona e se la fia I te tono Amerika e le lautele le iloa o tangata I le atu Pasifika e mo I lava e tau le iloa e le tele o tangata I nei ia le tatou foi I tu langi o le Pasifika o le tūlanga la lea po le tofi lea e a mata I le polkalame lea o le Pacific Island Studies po o se polkalame lava o lona ia la whamoe moe o le whaalau teleina leo le iloa e students po o te maitea onga o le Pasifika. O wa asilifiti langi po iwa Dr. Sherelle Jackson o se lupe whaalele a lafio anga o Safua, lalo ma lava, sangone, whangamalo, a vao masatu paitea. Talafona muna nei vai ngole aso manuia tele lava singa o whenga iai masiu tātou atu nuu. Whaafafonga I talafou le si ufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo whaamo tasi o fitu tesi ma le wha iwa tasi tesi ma le tasi ma le whaamo iwa lua tesi ma le tasi ma lunga o le sino app mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page ma le ala ata le malo le TV iwa le si ufafonga o Samoa le 2AP. Whafonga ma mai mo mai lu tātou atu no ia tātou talafou ia mai vai whanua I le ni vainga o le tai au. Pei ona sau niam tāpena ina whonga I nātu ia e le sunga ia matawai nei sa ako
o le vaenga o Talofa ia la wala leo le siufonga o Samoa le tuaipi. Ua se fulu male tolu minute leo mo te ele tu lai fitu ia ile nei vaenga o le taiau ia le talitonunga ua tele na usu le to tele o sio tatu wa tunu ia me se foi ona matua ia mole momoli ina o le fana wa onga nga ia wa ia isi a onga laua ua halo ia la to malolonga mole lua vai aso mai ale le term 2 ia o nisi o a onga pe o vai aso muli nei ia vai fula i o tulanga voi e pe o ni aso fa le anga no o aso ta alo matulanga fa pena e tawolunga i ia le vai aso se vai nga foi le se event pos activity foi le mole fana wa onga e tawolunga ai e tawolunga ai ia le kuatalo na lua ia fa malo le on sai malo le tawata i foi pito la awa fai a onga bele tatum tanga luenga wa onga fo tuanga masani ia ma le tualalo tu ina tupea ia mai la wala leo le siufonga o Samoa tau tonale saunga le mu ave ele fa mo le fa mafa ia itulanga voi ia pe ona moli mawi na wa titantonu le wa mata ona poloka le awala moli to ele fa malo ia mal fa tai mal fa Talofa tanga luenga o leo fa pui male ola tu fu ina ia il vaenga le traffic fa pena on moli mawina matai tuina ia mamata wina foi ia le mamalu fe malanga ia le tunu i le saunga le mu lunga le avona tele ia maso se vaenga ia fa malo atuai ele fionga le komisina ia mesiai ia ole tatum tanga luenga fa bele fionga ele minister tausil tatum tanga luenga o leo fa le pui malo le toi font ina ni sole malo le tunu ma futu mai lunga o le tatu Facebook page fa Talofatu ia ile mai mofa funga mai ia o se tatu tunu fa Talofatu le fionga ia Miss Victoria le pou fa be mai malo le usu Dwayne manuia tiu le nia so fa tailo fionga ia manuia fo i ta pinanga ia be se ia o le usu mai fo i tatu official ne vaenga o le taiao ia me se le nia so ia be fo i na fa funga mai ai ia ile nei vaenga o le taiao Talofa tu le sunga ia amo faletangoa mlunga o le tatu YouTube channel mafuta mai mo mai ai ia le sunga ia amo fa be mai Talofa mai Alaska tai manuia God bless good morning ia fa manuia le tua ia I love singa matute le afanga ai ia mashu tatu tunu wa Samoa ia se tasho tatu paanga ia o lo mai mo fa fu mai lungo le tatu YouTube channel ile ni vaenga le taiao se sino fa fianga ia te liu mai fa fonga tatu tunu u fa wina o le tatu podcast o le Talofa Samoa mantua a fitu podcast masani fa fianga musika sui fe filoi ia o le top 10 a lautu AP ia ilunga o le tutua maleunanga la wala le of fana natural gray malapese we are Samoa. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, and hearts are pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa. People from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity
Samoa e pele o e isi o ufatu o lea e se mea e a ona whai e tau tuai moe o sasae masisifo e tasi o le vi inga lea i le langi ainga mahu taitasi tu mai lo a tape pese fatasi uso Samoa Fana umaila Uso Samoa Manu manu ile upena Hao inu ese le loto alofa Samoa moe Samoa ole tua Super trooper beams are gonna blind me but I won't feel blue like I always do 'cause somewhere in the crowd there's created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. I know it's gonna mean so much to you now.
shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. Somewhere in the crowd there's you. Lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a super trooper. Things are gonna blind me, Nisi o tātou whawhiwhianga musika sui whewhiloi o le ni fui vaenga o le taiao. Tau fui maleo nanga la wala leo le si whongo sa mo le tuai pi. Ia me se fui ia o le whawhongo mai ia alu tātou atuno. Ia whamalo le usu, malo le on sa ili tātou atuno. Ia ili ni vaenga o le taiao talitonu. Ia le na fui ua pisi ma vevesi fui. Ia me se ai ia o tāpe nanga nei whanau. Ia mo lea onga ili nei fu yaso. Nga whaatalo whaatu nisi o tātou paanga, whaatalo whaatu ai tina ia lita, mafuto mei nā i vai mea. Ia e mese foi, ia whaatalo whaatu tina ia ana wa whiro ma le tātou ahinga i nā i tau fusi. Ia o lo mafuto mai ai. Ia e mese ai, nisi o le malo si o tātou antunu o lo o mai mofa fonga mai longa o le tātou. Facebook page, ia me se foi here o le tātou YouTube channel. O te leo o vahenga ia pe wa whapenao na vivesi foi ia ile nei vai aso, mantua. Ia o le vai aso muli le nei, ia o le toi vesi talaina o le tātou wantunu mantua e tawalunga, ia ile aso wharaile. Ia le toi vesi talaina, ia matapunia i loa whai tuto o le tātou ofisa al komisio whainga palota i le toi vesi talaina mantua tapunia i le toi vesi talaina o le mamalu si o tātou antunu e ala i le toi vesi talaina ia me se fo i la tau o lea whatu a palota ia ma vesi tala uluwai palota mo le whiriwhiringa o le tātou antunu mantua la o le asfarele nei ia ma le vai aso nei le vai aso muli muli ia ua whailoa mai fo i nisi o vaenga ia wale sila fia elo tātou atunu. Ia, o lo tau mātau atu ia nisi o update, ia mesi ai, ia nisi o itu malo, ia pe a fua ia. Ia o itu malo lea tele na mawalunga pasene e lei e to tele malo le tunu e lei whaatino ina la tu vistala. Ia pe o vai maunga whalea tamisa nganga. Ia o itu malo ia le fua atu iai lua sifulvalu pasene tonu sifulvalu pasene tonu sifulfitu ia fa sifultasi pasene fa iva pasene i latou e le'i toe vesitalaina ia o le manaia foi o nisi o itumalo lea ua fapenao na ia o le itumalo la le pā ia le itumalo le pā lea matau atu ia ua maea uma ia le resitalaina o le mamalu o le nai tu malo ia a mise nisi o tu malo ia pe o nganga e maunga nganga i fu maunga tele malano no ai nisi o tu malo ia le ua tele na maea uma le resitalaina o nisi o le mamalu o le tunu a fofo ilunga o le tanto online registration ia mane foi le numero ila to le whapenao na restala mai ia ilunga le tātou online. Ia o Amerika Samoa to o lua i la ua mai o na mai registration complete. Nga to o lua mai Amerika Samoa, Armenia, e to tasi au Sitalia, e to o sifulu maleono mai a uma ia complete, registration complete. Ia ai onu sulfitu i la tau na resitala mai i au Sitalia o seina e to tasi ia ma e le i mai au mafoi o na whaantinoina le restala na to te si mai seina o fiti e to o valu ia e to o wha lea wa mai a uma ia le lolomi ina o tamatuma i lima Italia e to o tasi ia pani e to o luan wha o ngā maile online New Zealand ia e se lau fast food mal tolu i la tau
ia ai to o lua sifun ma le lua i latou ua maea uma ia le faatinoina o le stala niga wagua ia to tasi le tangata Samoa po le online register ia ua registration complete ia o Papua New Guinea to o lua ua maea registration complete ia o Philippines ia po o Filipaina to tasi ia le tangata lai ele i mahea ia lana le sitala ia to lua i latou ua mahea ia il tatou tunu i Samoa nei ia to a fitu afe tolu se lau se fulu le au fai i latou ua mahea uma le resitala ma ua complete pe ua uma ona fai mai le online registration ia to lolomi ma tamatama i lima vaenga ia i Samoa nei o San Marino po San Marino ia to tasi mo mai Solomon Island ia po le tumotu Solomona ia le ai masisi na mai ia to tasi le tato registration to lua tangata mai tonga ia le complete registration Tunisia o to tasi to value to tasi ia male USA United States ia sifun maliva i la tonu faatino la to restala na o le totolu le awa maea a totoa le restala ia o le whaongai na mail tātou online ia po nisi nā vaenga whawai o na silafia ia matua lalo to le tātou watunu whapena o na fifio mai ia tala mai au ia maea leile faatinoina o lau restala mantua e lua afe tala ia le sala tupe pe afai e te le restala mantua o le mai a lei o le restala wa uma na pu ele ata malolomi o tamatama i lima ia o le whaamanatu ma le tualalo na ia tu inatu i le tātou watunu ia ua a futonu le tu lai fitu tau tu fui mele unanga la wala leo le si ufonga o Samoa le tu epi ia ua tātou iei voi tātou porkalame masani o whaafifianga musika sui fe filoi o le nei vaenga o le tai au ia i le tātou top 10 po le 2AP top 10 mo mua i le tātou top 10 i le nei vaenga o le tai au mai a laine ti a welua ma le nofo i salafai. So
se imomoli atula utali amau uatatauna faatali tali utetatalo ile atua alafamai mota
Leo to 5 minuti o le tā leo le valu ia o le toi whaafonga leo tātou tunu e tātou talafou ia mlatu o tau lunga toi nā le tātou polokalame o le Eterina Stop 10 morani tai au le sulua malo fo le usu le tō tele ia malo fo le onsai malo le soifua maruia ia tālia talafou pe a tā le valu ilo le toi whaasara wina Whaafafonga I Talofa le Samoa Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo Whamo tasi o fitu tesi ma le wha Iwa tasi tesi ma le tasi Ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi
Malunga o le Sino app, mai moa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, o le aso se furuma le wha le masino i ulai, le ua ata whaina le ofiso whainga palota, e whaatanga i o na whaatino whainga whaato sina, aso o se suita wā. E lua vai aso e alo i ai whainga whaato sina, e tusa ai marawaenga ono le tula fono whainga palota lua whese furuma le iwa. E whaamuta whainga whaato sina ma whaalawi lua a suita wā umai le aso sa le aso lua se furuma le wha le masino au kuso, i le tātonu o le itula se furuma le lua i le awa uli. O lona winga, e le tatawana toa iei ni whainga whaato sina ma whaalawi loa a suita wā. Whaatasi ai ma wāenga whaaupu whai i lunga le upenga te whailangi. Le tio, televise, whanatanga matangata pālota, tū whaina o pepa whaalawi loa, po se silava ngā yo inga le taimi ma le aso e whaangatai, whainga whaato sina ma whaalawi loa. Na tā ua le awhionga le komisina, o le komisio whainga pālota, ia tole afoa tu ia whelolo Alexander John Stanley. I lana whaatala noanga matala whau mai i vai whanua. E tā ua tele i so se suita wā o na usita ia le tūla whano, ne i mau wai le awanoa, e tau wai i le whainga pālota. Pili o ka whaanau i loa le sui. Whaala whaianga por kalame lungo le kio, TV, lungo le penga whailani, whaianga whilo inga mai kumalo, ai le se pili o ka whaile whaini kufanga kupe, kufanga kau mafa, po me whapenga, o menga le vei whakosinga. O le anganga i o le kurafongo, o le whaalau i lo le sui, whaalau i loa anga fuafuanga, o nganga por kalame fuafua whai, pa whaia munguia, le ngaka munguia le nguu, au munguia le kumalo, ia o le tunu whai. Whaalau i loa i fuionga, o nganga wā, kuranga ka wā o onga, yongo poko whapikoa, o me whapenga, o le winganga campaign piwe. Ua whamanatu fo i le komisina le mamalu suita wā uma, o le whaia o whainga whaato sina ma whaalawi loa ai le i tāpunia aloa ia le taimi mō whiliwhilinga o se ngaio inga e soli tula whono. O le whono whaavaya le tumalo whaleata numero 4, o le whono whaavaya le tumalo o nganga e maunga numero tasi, whono whaavaya le tumalo o ala tawa i sifo, o le whono whaavaya le tumalo sa linga numero mua, ma le whono whaavaya le tumalo sa nganga numero 3, lea ua mai ona sainia la tau maalia ngā tau tupe mo le wha mtuina, o la tau ta itasi miliona ta lalo na tolu, o le polo ke ti itasi miliona ale malo. O le saini ngā lima na whaia le aso tofia le vai aso taluai, i le mai ai o ilo ilunga o reporti o le whaunga ino vai ngā tupe muli o le miliona lana lua. E le ngata ilea, o le whaamalia ina fo i o le komiti o le polo ke ti i reporti aso etusi, i le whaunga ino le miliona, i le tausanga wha le tupe lua whelua tolu lua whelua wha, mo a tina e anei tu malo. Ua uma fo i loilonga o wha wao a tina e wha le tausanga lua whelua wha lua whelua lima, ma pasia lua i a i le komiti wha apitoa o a tina e tu malo. O neisa ni ngā lima e au fia i le wha mtu uina o le salau ono se furua whetala mo le wha unga ina, i le wha le leia o ofisa o whono wha vai. Ma le lima salau whaas furua whetala e amatai polo keti o a tina e tu malo. E fitu se furua whetala le au whai a toa o le vai ngā tupe muamua, o le a wha mtu uina i tusi tupe i tu malo nei mo le amataina, wala to polo keti. E peona ta ua le pepa wha mtalanga mai le mtanga luenga o tina matama itai a tina e wa fio anga maanga whese o tai o lo o tai mua le nei polo keti. A mai ale wha o ngai no le vai ngā tupe e lima se lau whaas furua whetala mo polo keti. O na tu ina leo ripoti mo ilo ilonga le komiti wha apitoa, o a tina e tumalo ma wha mutu ina nei lua vai ngā tupe. Ta i tolu se lau afe e atua ia le ta itasi miliona ta la mo nei tumalo. Mai le lima se fulu tasio i tumalo e lima se fulu i tumalo ua mai a sainia maria ngā tau tupe, mo le miliona lona tolu tausanga wha ale tupe lua whelua lima. O a fionga i ta ita i fono, sui ta ita i fono ma whailau tusi o komiti o fono wha vai. A nei tumalo sa whai masui o komiti o fono wha vai. E whaatino ina le nei saini ngā lima le vai aso umawai, i le mauto to oa salama sina i songi.
Whaatoa mai moa lava lea o le toʻatelu tagata I le Universite o Portland I Amerika I le whaatinoina o le awa o le whelua I ngā Samoa, ina ua pati o le tūlanga mawalunga ua o I tau mawhainga a le fionga I a wa asilifiti langi poiva Dr. Sherelle Jackson. Mo le silafia, o wa asilifiti o se tusitala ua ilonga foilana tautua I lea whaiwa I seo tātou atunu uma le Pasifika. O le asololuna te nei na whai ai le sauninga e aloa I ai le avea o ia maurua I polofesa mai le Pasifika. E a au ina mata upu e patino I le Pasifika a toa matangata Amerika e ai o lātou sootanga I le atu Asia, po o Asian Americans. I le whaatara noanga matala fau mai vai whanua, na whaeilo ai mitamitanga o le alo le atunu u. Ia ua whanene e whoni tangata ono le nei tūlanga ia e te le lawalanga luenga ia a sanga luenga o ta sauni as fo iai ona o le o te whailunga fo ina maua mai Samoa, National University of Samoa, tātou lava university, ia whapea fo University of Oxford I Engelani, ia whapea fo I Maisi University Australia ma New Zealand. Se tūlanga mo mua lava lea I talaanga o le university lea ua iei se whaia o ngā o lona tiute lava o lea o ina leo mata upu e whatatau le Pasifika, Pacific Islands. O mata upu e au fiai I mta upu whatau I anga nuu ia ele ngatalai ia Samoa ma Polynesia e awai e fo I ma Micronesia ia ma Melanesia tunu uma al Pasifika. Na ia whaailoa o le solisoli muri vai lava I tau mawhainga anai tua a. Mimita, awai le tupuso one me mo tu salan polo fesa po ni tūlanga whaapea nei sila fia ia tātou I il Pasifika. O manuia le au maua le taimi nei, ona o se o tua a vasili fiti mo langi pe ona ia lena. O ia lena na pei I savaia ia le men mātua tupu ai. O lona ia la whamoe moe ia mātua I loa le tātou hanga nuu. Ua tele tausanga o tau la mua I le liputina wa afianga o suinga o le tau I Samoa ma le Pasifika. Na ia whaamahalosi awai I le vasenga o tusitala o seo tātou atunu u. O la uia la whaamahalosi au il vasenga fo la tusitala Samoa wa pel Pasifika. Ina ia tau mawhai o na wha e mo I lava o le polkiki ia o tala tupe o isi o ma I tu ainga tala e fia I tātou atunu. O le taha ua ia o le tiute leo le tusitala ina ia o ma whaalau I loa mata upu e a fia ai ia ola se tulou o le tangata Samoa e peila o le suia ingo le tau. E peo nei se la fia I te tono Amerika e le lautele le loa o tangata I le atu Pasifika e mo I lava e tau le loa le tele o tangata I nei ia le tatou foi I tu langi o le Pasifika o le tūlanga la lea po le tofi lea e a mata I le polkalame lea o le Pacific Island Studies po o se polkalame lava o lona ia la whamoe o le whaalau te leina leo le iloa e students po te maitea onga o le Pasifika. O wa asilifiti langi po iwa Dr. Sherelle Jackson o se lupe whaalele a lafio anga o Safua, lalo malava, sangone, whangamalo, a wao masatu paitea. Talafona muna nei vai ngole aso manu e tele lava singa o whenga iai masiu tātou atunu o. Whaafafonga I talafou le siufafonga o Samoa le 2AP I lunga o ana la leo 5 fase fulu amo, whaamo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le whaamo iwa lua tesi ma le tasi, ma lunga o le sino app, mai moa iai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ate ale malo le TV iwa, le siufafonga o Samoa le 2AP.
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni, valu whalua, ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufufongo Samoa, numero tasi. Maloto ina, o fea ai usupo ye. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā lua polo kikian malo, la fwoi wapo e kumkungu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo ile e bidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai teli, ile whalo loa mo whato anga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. O le mele aringa seki kua i pīwhano. O e maua i pese kua i eisi au fai pese i ua lewa. E pei lau lea. Pa fofonga la oi. Le puni a la waa. Pe nina o tia whau. Ae whawhewhea whale whatu e nari. Ma atu lua. Siaki la pana. Topwood on the chill. Le 2AP male, vai fai aso serenaders. Asuao Felice Micaele. Le matangi mai se sai. Le fufui facasi o mali. O manatina pele, tene la lele. Wana tu nei le balele. Tia maa. Sina el sang sei fai mai. Ua o. Heavy tama. Rosa bye bye. E vai vai le mataofi pe ana fai e tu ma. E le avia in fai nata ai via via e fa. Le rosa ha in fatto tawa. Fatima pole au mai moa. Male tele o nisio au fai pese ua le masino I lunga o le si fofongo le aturu le 2AP. Nisi o nao tātou whawhiwhianga I a mese fo I o musika sui whewhiloi. E ale tautua maleunanga la wala leo le siufonga o Samoa le 2AP. E a tal tonu a tele na a matalia tiu te mga luenga. E a mese foi e a o lava singa sa whianga iai. E a maua whianga I foi lo tātou a tunu ui le nei vaenga o le tai au. Te mele wati le nei ua se fulma le ono minute. Le wote ai le tu la e valu ya wa tatu e football club masani famlianga wa soifo mas fanau
Ia ila tau na soifua mfana na mai ia ila somua le nei o Iulai lua afe lua se fululima ia le voi ua mafatasi atu ia ma le tofai ia sa le aula ia i le nei vaenga o le taiao malo le usu malo le tauatai ia i lau feteleng se le aula i le nei vaenga o le taiao ia soifua maruia langi ma tupai malo foi le langi ma tafi u tatu tunu malo foi le usu malo atu wa Talofa atu na to le wa te la foi da matanga adwenga ia fatu tainga ma lava singa ma sani ia me sei le totele o tau mufai mai lunga le ala tele ele ngatau savai o tua ia o ngo mafia ngai tua ia me sei ala totele le mai ton foi le tau langa nei pia ma nei su sulu mai le la ma nei le tau ia te lo foi wa tele ai fia ko ke do mo ni as fo mo fo le amakanga ni masinga ia o ma por masinga longa o le vevesi sa ia yungi fa fika uli ia le o vi ele tua o sa o kwa vai o yungi la ko mal ko ia le ko foi mai ka ko felo ai va la ia yungi il ko sang fo tele va vea le an vole o ka ko o so le ele amtanga vo ni masina tele fo ia ta penanga la to ya va taile tua o mori ben soifua ia maruka ko malo si ram tanga ni masina ia fa Talofa ile se tasio tauso fa Talofa tu le usu ia va ai le o mafutu mai lunga o le tato Facebook page fa be mai ia good morning huso ia tuai ni amisi foi to fai sel aula ba lol tu le tunu te ale lua ile va veau ia i nei saina alofa mo oe misi sale ula misi le tatou team God bless e se ake me vala au ma tu ina mai e fo ia lofa anga fa Talofa le tauso le e no nga e o le wo fa yuma malo longa le au malanga o le ai fa inga luenga ka uso ma fa pena ona ma futa mai o ia tunu la yo saina e pe Beijing Beijing le ia o i ele me foi le o i America o foi Las Vegas e dei lo po lai ao po lai po ia o fa ko wa e a wa o lai o mi de si me foi o lai ka fa ya malo va ai que o le a ka po ia o fai va ma fa yo ngai ya nga me nga ela ko ia ya wa la o le era nga fa singa ela yo ia o kusao o lo to matau ia ia ile o malanga le o ia se tasi fo tauso o wa le sunga va ile foi masu le tatum tanga luenga ia o ka uso le o pe o fisu ia inga foi o avelingo o anga no manga I fanua mesele ngana io mo me ve culture exchange e avakuen e va ai il tanto anga no mal tanto anga I fanua fa Samoa ia mai foi senga la ko anga mo o la fa senga la fa senga pa wale le fa senga ni ao la fa ka wal kala foi le va ai ngai sa va ai wala I loka ia ole vai asol nei o le talenta pisa tangata po ile tatu pasene e lua me e me vesi ai io o le fai o le pasenge ia o le simea o le version ngei umai le ko le skalainga o kan paloka au ape ia o le ko le skala manga ia wala ngare fai mai pula no pe fa la songengi o you life kwa ia le lavo you like you like le you like no winga le lau ki fa lo o falo longo kwa fa fo kuide o kai fa kwa mo e o ya la so mo ya e lo foi pe fia o ka la ye fa ka sa fa nga o le so fa ke de o mo wa se lo se ful pasenge o le se kala ku o ka ma fo mai ko nga pelo so le ma ko lu spulu ka fa ku le fion mi sta tu pe ia man pulenga ia ka ya ba ko ke de la foi sa fa e mi si mai le para o mai o ia ma se fa bon mo le va fe pasing o fa ku o le sa fe pasing o e mi mai ai so le tu pi so le si me pi fa ya
ia o nisi o nao vaenga o le pipo tapisa I fu le niva yaso ia o te talton tatou talia le tatou vaenga o talfou ia wa le so le tau mau to le mo le filo inga le fio ngai le minister tausi tanga luenga o tupe ia me se le senga tu stala pe ya lao I mo wele au ngau au te o pesene wa sa ya le fa ya ka wa o ka kau le mau marka fa o lo mau o le fa ma fa io e o ma fa mo wa se wo se furu que va wo va que le tipo poco le wa fa maro atu le tatu tunu e o kala fo ya wa que ro sa fa ale lima fiku ia au lai mo se me so again ia o vaenga na pe e mo foi nei ponesi mo ngai ponesi fa manuanga ia me se foi la so le ia fa malo foi le vaenga no pifa le ofinga luenga le pulenga ia ele foi ngofi o mele e so kwa kinga inga lunga le poto kilo le me mo ele patene o mio usala sa va e sa va I wakala le fafinya langa pase ia sa wa me umanga le fafinya oi ole la ma futo mal tau so va be mai tau finei a lua tala na ni hao wa va ve o kala fia vai aku lo folinga ia mal va ve ala vai la kapoto ve vai kau senga nga ko le singa ole o lo lu u singa so le fa mal pase eri ai bisi vani va so pe on tau e tupa o ngal vai so le nei tau tele ia ka ko mangi le stala ia o le tau le o le si vai ai me se ma ko ngi kauliliu ma le kauliliu pe fanga ma o le kauliliu le paluta le palokata ia te le anga me vo ie mo mia ia o suyo ngu pule ngu sui ka mai kai ngu ko mal pe pa fe au ia mo mal pe pa fangua mo mal pe pa fa finga luenga le finga luenga o mal pidio le vai fo ile ia mo kwa fa ma ngia o ele ke ngofo ele wa ngofo ita ia o lo fangua le wa ngofo ai ia wa ka fo yo ngal di mai lo palota me fa pena ia a wa tal ton o le vai ngana tuli fo ile le tato official committee o pepa fa monia ia matua I mau wa fa monia ma mau tu vai ngai mfai e on fa monia o silia maleono pe se fulu tau sanga taluna ia la lo fanua ia po fanua wa umi sa loto te lo ara li kupa fa pe au ia ngawa ia o le foi o yo ska uso le isia oi so le Maria isia le que o foi la ko isia fa me pa lo le uma ma le si pa lo kai kua a su a ku lo ngai ngore lo la le o ia oi sorry pe ya lo le lo la Uganda o va so de e va fera kai pa lo le uma pa fe no ye no o fi o le ofisa su ero ngore lo la le o io le tanto iai il tanto por clame famiglia nga wasoi fu mas fanau ia pe ona iai foi le tanto por clame fanga solo il tanto Talofa Samoa ni vai nga o le tai au lo te si falo lua no mer foi na vala au mai ai ia le mamalu si tanto wa tunu ia ma mo le me foi lo fanga famiglia nga ia misi ai ia se so famanatu se so fia voi ia ile ni vai nga o le tai au misi le tanto por clame ia na ia tanga voi e fasino ia de aso mare aso o so fo mai le so le lo ia so ne Julai ia familia tu mata la ia fai ma familia tu ma por clave ia tala nga foi le toipi ia ila to mai fasino ia ni aso le aso ia o le te la foi il masina la to Julai ia ia to fianga i kalesia foi ai se masina foi e pisi fa tai le maua io na isi fa mama vengana le pensinia ia bortiso ia pe ortiso ia nga si ipo la sa ole le maua tu vai nga ia ole tu io tau talonga ia mantua ole masi il tatu au foi le team Samoa il Pacific mini games le tali malo ai palau o le wo tau mau atu o le au tolu pine au ro tatu tunu
ia tole tasi mai le ta'aloga fo'i leo le canoeing po le va'alo ia ma le lua i le ta'aloga leo le wrestling ia po le ta'aloga pi e to'olua sui Samoa ia e tofu i lahaua ma le pini auro ma tagofie manatua e valu ta'aloga ia tausini o i Samoa ia i le ta'amalisaga leo Pacific Mini Games le iai le au ia o le sisi ua mea mamafa o le voli lunga o le matafaga ia me se fo'i ia o le taloga pi'i o le fanafana au ia ma isi taloga le ala ua taumatau atu peia tatou le tulaga tolu le fa'atulaga mai o pine talu na amata mai ia taloga lenei o le Pacific Mini Games o laua silia ia pine a Tahiti e ono latou pine ia tolu ia Marshall Island tolu ia tatou ia au tatou ia e tolu pine auro ma le tasi le pine apa mea ma tagofie ma taʻina tamafaiga sio tatou au ma leia wa e pe o taloga ia ma vaega ia e tulei fo'i a tatou auta'alo foi ia lau matua pe ia leaga iai tatou auta'alo ia ua le fukuā'u ma le aso e kasi aua mo tatou pine ia faamālō fo'i le tatou auta'alo e mese ia o le tapuaiga le tatou mālō matua ia vapea foi le tatou tunuu ia o lau taumatau atu auā pei o le update le tuina mai o Tahiti e se fulu ma le valu leo faiga o pine iva pine auro fitu pine siliva ma le lua pine apa mea o le atu ma le sala po le Marshall Island e tolu pine auro tasi le pine siliva le ise pine apa mea au faiga e fa tulaga tolu ai lola i o Samoa Samoa le tolu pine auro le ise pine siliva ma le tasi pine apa mea au faiga e fa Northern Marianas e lua pine auro tasi pine siliva ma le tolu pine apa mea so o iai ma New Caledonia lua pine auro le ise siliva ia ma le fa pine apa mea e pe le update na le tuina mai le company telefoni le o le Vodafone Samoa mantua pe o le langulango o tu le o tanto team Samoa le malanga atu palau ia pe o vaenga ia matangofie mataina foi tamufainga ia ale tatou au le team Samoa mo le Pacific Mini Games ia totele wa e po ia le tunu dana le Tahiti ngai mo mo le taimi nei e wa ko kele uta alo kapanga e ni se tunu na le pe o New Caledonia New Caledonia tunu na le ilalo malo foi e pe o falagi ia ngala o mai ka manga ala mai pe o sia ka alo kapanga o mai mai o ia atunu titelena le fai ma ave fu au na atunu ia a lele i amatalia talonga afileti ia wa pe o lesi tam talo le ia o le sunga fo ia Johnny Keelan to veina le fu le savaliton po le flag barrier vo lele al tato tunu ia tato tapo ia pe fai vo sio tato tunu ia me se fo na ia lo mo fa nau te va va ia tu le saulu ia sol nei to po pe o le stato te wila ia la tu atu le tato sailing o tātou tau sala iau ke topa. Isia o polkalame ia fua mai le tūlanga. Foi le o le pisi o le tātou whainga palota. Ia whapea foi niso fufua o na fua whatūlanga. Ia whapongai ma fua anga o me uma. Ia au na uma nino foi le whatou whala ingalanto o le malo ma le komiti. Ia whaaptai o le maua le avano e whairime leo le tawa sailinga tau sala. Ia waipe o le misa moa. E tapena toi foi la tau manisio tau vanga le Pasifika. Ia pe o tau ele te lenga e sale au lava hengai. Mantua wale mwhai on whai tau nui na wā o le vai aso le te wila le pa u tonu ia le vai aso le whai tau ngalo ia o le whai ngā whilwhilinga. Mantua le aso luas fun male iwa, luas fun male fitu le by election po le palota mua mua, luas fun male iwa lo le aso whareile leo au kuso. Luas fun male iwa au kuso. Le ai fai ai lo le fai ngā whilwhilinga alo ia le tātua tunu, po le fai ngā palo te tele. Le ala o na suso o ilola ia le fai tau ngalo ia le vesu mo mua na o se tema, manto le vesu mo fui, o le vesu mo mua o se tema o le vesu na o le te wila. Ua le mwhai ai on wha tau nuina ia le tātou wha moe moe tele le, ia wa loa ia i mafuanga tau, e mafuanga tau pe ona e taua. Ia e tu wa nisi melele ia fai nisi melele ia ai foi se ave fa bobo ai
Ala tātou tunu palota. Tāpenga lei palota la tau ia ali tumalo, tāpena lei vaenga whaupufai, tāpena lei sui tawaha, tāpena lei ma oere tangata palota. Peke aru kai, peke aru yuka, peke au le blue, peke au le red, pole white, pole yellow, pole alava. O le whiwhilinga lava le tangata e luna sa o le tonga. E whai ei au le lava tāpena i le tūlanga o tere lātou o le tātou whainga whiwhilinga. Ma le tātou la pito la au tangata pālota a whai o umau ngai le stala mālo. A whai e tere i le stala koe pau ni o le veasu. E kusa e leia si stala. A whai e tere i le stala. Toi pau ane i o le veasu. A whai e tere i le stala tā pena la uluafe. Tele na onisi o fa moe moe ngati tele ia o wa tāpena i fōi lu tātou wa tunu ia mai se ai o le awa tātou so atu ia il masina o kuso ia wa a fua ia o le vave o le alu o le masina ma le vaiaso maso so le e mo le maka e ke ia wo ia au kuso pa vave ia ai tu atu foi la ia ele malolo foi tātou o nang ma pe nau tu watu fasalonga ya me se foi longo pu ya li o le tato tu no po e tu lai mai yo mania le tapenanga le tato tu no atoa ya o le da lava a foi le faia le si le fa sa o le ya al fa sa o ka kai me hello ko ya a le fa mo foi la tu ya wa pe le utu mai pilota foi le fala lo ai sui ele está lá sui ma tai foi fala lo la to sui tava pe ta wa foi na taimi wa foi de vave wa tu dei foi tu la fono taimi ele le on tato moli pe tato wi el tu la fono e foi tu la fono la to me le fenga palota o tato ia le nei tai o matang fia markai o le lei la fua makat ke ronga venga la ko la fai lo ma la fai business fai maria ro tai vai sa uti oi so le faftai aftai wa le makan wa nge ma manai to foi le tunu le sunga ya mai lolonga ko le palauli maro vai me se foi o malo la fa pe mai fataltali lo so atau ko i ke alwa ko mase swati tanga o tai o fa kai a mori buki le o tau lo o fa mo na te talo ia ia le sunga ia mai le ia va le ngo sa wa uia fa pe kai le ko sa fo le ka fa kali uma ya tafid oi ya le la ko sa le yo la foi mercado e le vale a vota fine fa malo tato tunu taton e sino fa fi fianga le tai au to liu mai fo wow tato por clame o Talofa Samoa pe ona tato iai por clame family anga wa soifua masu fa na vai o le tama male pese aisia ua fainga tai
Awe, awe,
nisi nao tanto whawhiwhianga musika sui whewhiloi ia male whawhiwhianga na maile ang whaipesele Samoa Pearl of the Pacific. Ina ua toe se fulu male ono minuti o na tale o le tula hiva. Ia tali tonu le manatu ia ua telefo ia e na husu le tele ia bese foi o nei whanau mole ina ia o nai nei matua mole ina o nei whanau i le nei vaenga o le taiao. Ia o nisi na tato whawhiwhianga peo na whawhonga mai. E mantolo talepele tato le telefoni lua tasi whalua lua no mera mole tato porkalame whamilianga wa soifua mas whanau. Ia whatalofa atu ia tangaloa ta avale masoe whampe mai malole ala seu i ngā luenga manuia le taiao whaftai le tamaita ia te pora. Good morning Dwayne, ia mawhaso o manuia le ne yaso, ia manuia fo le ne yaso te pora. Ia malo mafuta mai le nei vaenga o le taiao. Ia te rea la tōlo mafuta mai o mai o mwhawhonga mai. Le foi vai aso ia whangaso lai fo le te rosu enga lantua ni sua onga. Ia madiso whanau. Ia e peia o lesi tamaiti foi le. Ngā o sawa o marisu enga vea kuka maa. Ia marisu enga ni aso manga ia. Vea kua e sau le kari whai mai sori. E se a minga whailea onga e se la minga sau suenga. E peira sau ror koi ngā karinga. Ia o kai loa ror kūlanga ia i tau. E sau ror koi ngā karinga ia o mo ka whangoa. Ngō aso de mena. Ia ai whamalo. Whamalo paran sa. Ia wai anis ko megi e sa oi. E wai hau. Mana ia. E se a minga whailea onga e se la minga sau suenga. Wale a ka ua se mea mea. Ia whamalo fo pito la aua. Ali mtamai tai whaiaonga. Me se foi o le tantumtanga luenga hoa onga. Ia ma ulua onga. E le whaingo foi la to pito la awia le au tawina o nei whanau. Ia me se foi o le lumana i leo nei o tātua tunu. Whamalo fo tapo inga mau. Tina mtama tutua mafuta mai foi. E tātou porkalame le nei vaenga o le taiao. Me se le moteli se la fai. Ia, e se la foi le tūlanga vevesi la tau ia tupai o le nei lalo langi tele. Ia, mari nei sio manga o tātou ia i sio tātou o tunu. Ia, o nal mer nei o le apio fōlinga ia ma tala noanga fe pasi ia pasi aku pasi mai ia fa pena lava o me lava o tato ftaia ia male laro langi o tato ftaia i nei vai tau ai fa malo le lava e pua foi tele o lunga foi la o social media ia sota inga ia e basi la tina e sota inga o te lelo na sao te lelo na sao le tulanga o a onga so i fua maloloina o tulisi ia me se al sao so se atina se tulanga la to so te inga ia tainane le isi tu voileli ia le fai mai wa tele ina fa nga se le to tele ia ai tatia ia sa o to ngol tanga ia le ngale fu tatu ia ile ele tulanga la to ia le vesi fai nga palota ia wa tidia ia o nga yai mea ngā la waku, la mai, kongi aku, kongi mai, ai malo le o le sa, tātou wo le whai tala le toi ina o le mako ngu isa vai, ia whai mea fia, ma whai malo o tātou whaiwa. Ia mea siriar ngā le whai mea ina waria i whare asi o mau malo, ma. Mea ka ua ia mauan paunga akala ko, ia malo, awa ere o koe mau ka whiroa i, ia awa fo e te ngau ngau kere. Ia wape yo o le mene e tele na fale fi fol tato fine ia ta Filipepe ai mai sa por kalame ia letia e ngala waloa e sa fe me o le koesia male ia male ole akongiu usa wa teloana titalton ole por kalame voile o la wele el manuia pe ole o le foi tau la moel so fo maloloina foi tau ma foi me paleni me ai paleni ia le tu ia ia va foi o
o me ai e tali mai po po kalame o me foi ngai fa ko ngul po ya kare ya pa a wo ngi la ve aku se me o me ye lang kem lava ia mo meu ia kapisi ma mo meu fala ai nga yo kalo ma esi ia ai vai nunga lo ai o ia va tar fatu la fo mingoi la vai fatu anga la tau pa yo ila tau e sele ia so uma la vai fatu anga ila tau la fo wa usu wa wale ngalue ina le vao ia masa foi nga sula to we re taimi ia wa le si fai fatu anga ia kuriar kai mi ka lo le iva manga le la ka le iva ia wa ko mai pe usu ale a forfa lima ka fa lo wa lu le oso le si o malu pa kuriar malu ia ka le iva la mai kai o ka boy fo yu ia ole sunga fo ya ele ya mai lolonga le na vala au mai le tai fa me le fatua ai fo le faiva le lamba ya pe sa fo pe na fa ya la kala lu le ma ja fa ka o koi kai ya pe ya le sa ka o koi kai po akoa la fe me le ke le la ume ya ole sosia fo i male tama ainga ya inga tai le sami ke o fo ya u ya nga faiva so o ke o fofo ya u nga fa yo marosi o ia ma kuala ye di si makafa yo inga al makbua ya ma o le alue vai le vai foi le o ia vai le va ia ke de ala ke mi va la ma ia le ke i de vai ka se de ka u ma poi da ka ala e no foi po me la foi de vai ka o ina la le la vai ngo vele va ia o seu foi assim vai kulisi usa vele foi mai ia ele causa foi le ia ba ia e kele ngai e kongorkanga ele kikingu ai anga le pau le vai usa a vili mai ai se si hafi wa mai le malo ia le foko foi mai foi le vai se fai vale nga kurisi yo a fai te de irestala kako a songei ka yao a stofi malas falaile ka pugi ro mar fai kor kom sina yo al me foi lá que lo ngai foi le pouco foi o le tato vai ngale no pifa vai asone le tapuni ai ia le restala mo wa mal pasene al vai asone wa que lo e mo wa pas ai o kulola ka ko foi le ile sikala foi mai lo male avion ngai le ka ko official commission foi nga paluta mai lo pasene foi le lo afetala ko o ki al pasene i pe foi le sikala yo nga ka ko kana ngoa ta to via ba le ni ko pai o ba le skala ka ko kana ngoa ka ko ya o le ai si la o lao fanga solo foi que no foi be luas fulu afe mo tupu la to le o martimi nei que lo ya pai pola se numero ya mai da son nafi i la to matato le i restala a le to e fa solo to ya se numero na la tau ya mai tau ya ya ole tau matau atu ai ya e foi numero ya watu ina mai ya ele official le fainga panota ya pole la to update ya ua ole a vai maunga nga isanga ia pi tu maloa ia le pa uma wala loa le to tele le to tele ele ifato no hina restart about tal tono foi ia foi nisho mafuanga tau ia mesia ia pi ole o no fuanga ia le tele na ia le ofinga luenga ia ai pole pisi o isi ia ile le mo se avanoa ia ole tu ala loa le na ia malesi me vanta mo fiele ia o le ai alu irunga ia numero la to restala online po la to ia fa nga mai ia le tatu website ia mvang fo pena ia wo o Italia el kanga ka le skala mai Italia ia le skala ka makamaka ni ka wa ia inga na Italia to sela inga na ia inga le o kafaret
ia ma nai tangata foi ia kongong whaiwhea au ta mai te sā ia manisi o lai ei o ia te re whaiawa pina whi whalangi o lai ai ia mesi tātou foi e tātou tam whanau lai o i ngā ruenga ma ta alonga a tonu lai ei ia vāing whapena au te iloa o le whai numero atoa leo la tau ia mai whafo pe tofia na ua ngā wha o leo na restala o te ilo la tau la ngai malanga sa o mai nei whai palo o i la tau ia le ua ngā wha restala mai lunga le online mai a complete registration e fitu a fe tolu se la uona su malfa ia i la tau ia ele i mai e wha fe tolu se la uiva sfut i la tau ia toi lavo o le lomi ina o tamatama ilima ia malpu e ina o ata mantua ele atoa ia lau vestala pe a le fatino ina ia vaenga mulimuli nei ia wala le wala staimi toi paune ia a fuala ia i se tangata mau ia pe ia tolu i le fa aso e malanga mai ai ia o le na vaenga ia tua tu ia le tua lalo ia ma le fang foi ia wana yo tatu tangata ia fo ya ni se le no fo ile tu motor Pacifica i na Solomona ia o Papua New Guinea New Zealand ia a me se ni si na i Filipina ia to telefo ya ni se le malo le tunu ia ai fa malo mo le to fo le fa malo ia me se fo le fa tele fo ngel komisina ia me se le pulenga me la fo ngel tatu official commission fa nga palota te lo to te ala fa fo ele o ele o nga i tele palota fu ale to tele la fa ele o atangia mai stulanga fo le restala ia masaun ia nga i mai palota ele tatu fa nga palota le lo maneta ia fu fa numero le tau po at fo mai lo tatu official ma komisina ia ele to tele ia ole tulanga lava ia wa le o tatu i nei taimi ia le wa salua ia o latu umam tatu umai le restala ia ole tau le mau ole tatu porkalame o lo ava no ole tatu ofisa mo nei va yaso ia talton ia ono le taimi fantulanga ina ole tatu porkalame ia la fotuia e fa mai a mai tatu porkalame nei va inga ole taia ia ma wa ful mai mo fa fo mai tatu tunu manu tele lava singa ole nei yaso ia ia te lava ia vaenga mlato le wanga so solo ye Samoa o ta ape fo le tunu o no le vala wina ma tulanga masani na ngatai nei tu masani o le ta tumu ye le atina e ma ta bu vai tasi ye lu ta tunu ia fa be fo ia o nga do mafio anga po lenga ma malu ali fai pule ia fa be fo le tu la to le tare le fai va fa o sta langa ia ma so se fata fai taulanga ile au te tele ia awale ne yaso tau faili malima foi o tatu o tunu i le sa ilinga manuia ina ia manuia pe lo tatu o tunu tu sai foi mo le anga le mo fa se mai o le tua tatu to filai e le tai o tatu programa nei manuia tele Samoa